Josa Sacco ng'esde diope kwana loda imeda ikamada ijai ebanka local microfinance support center James Opolo rode rakorion lode elo munito chalo lo koidike ng'isde bale bageo na ng'esi dumno naga ng'ata nada ilo ninotomo Sacco kalo koruke ng'esde raun nada itegelikin nare bung'ese pedo adum na popi nada kwana epedo tor ng'esi aisikira na ke omamde raina ena pito pur Agiona ngakuru kitolu wenga duma langiru na polo no konuka aisiki kito konye ne abuanga pedora rucho kini keda Josa Sacco buanga pesi kikesi ya langiru na aisiki kito da poda no ikesa ena kinengo aga ngata tete nga dumuni motorized sprayer na tebebeni aisiki kito so Josa Sacco abuanga rakengo kede milion tedope keda ilikumna kwa tari do poto pedosi aina kinengo agwel na sprayer na James Opolo tung'esde yata kiniti obale be otupite teko paneja utenekelo oda imeda kotomo Sacco kalo pedo kwana ng'esi akorune muogo loda itegele kina no kwa pesa kolo jena som do ngarakete tonga woto polisi lo gela potuso ajauno sikeda tunis kada lo pesa wapedo rete ya ngarakini so raikini muogo lo konye lo toso amonyaki ni Josa silabu Josa ngarakisho kidi sirigin bugo milion tedope yuda poto pedo sa ngarakini so gwelo na etoadis and then ngarakini so raikin keda chap karaida mame pedo to sai tudulikin kere konyaga ngata ne pol ke mame Josa mamuti so pedo raikin mogo lo rai e kasi yare keda to bete de parte tans tomo elumnetani Christine Kiring asubusi ng'esde balebe ageona ada lomara ng'esi tomo Josa Sacco adauda kwana business ke keun nare pedorete kwana ng'esi ai baju ni sirgin lude doltosi milioni na kaisare komame daidi obore yeni da ng'esi tai kanuda araute guarantee kati doto jo banka la polone kuto elanta itolo kuto inyo ng'esi na ile rejika puni konye Sacco le paleta rai na mo 20 million na kaisare jaya matoma Jekasto ngino, jekasto kokom, jai maduchi, jai ne penida, dabra belartin boro. Ngarum ngina nalangine kasta wangon. Anna Stella Mugena adiopoto memba na nudo Sacco kalo ng'esde balebe ageona lomara ng'eso Sacco ikarika nyape echiatada ng'eso tomakiro nuda ipita kokore nepekeda ikulukulun ido balebe erai kwana ng'esda supplier na ada eina nakini grupu nungun lude kotosa ipita kokore itorto sorionget lokan nads ijaju lakente nepol nara na soditi ereda beritudi ijaju lakinete je choloni jagonya jasito lupo e joko kachoti abuanga ge project life pita kokore muda abuanga pedara utamewa na kulinads teranga parane e woroje customer gwelar ja kwatangon lukuna kwatangon Karoli umo lode ratupito ne chairman loda Josa Community Sacco ng'esde balebe kwape Sacco ipudas kesa gangata na ada ipolo no ikama de jai microfinance support center kanuda ikeuneja utenelo ode nyadu nara itunga kope kwa na luda ilipeti kapun ng'esde poata membara ligas mo Sacco ayara kineke je namba polo kitole gilde shares mo Sacco yote ke namba ikon ayat apolo akini paran so owaila business Sacco ikuto so Sacco la rauni emodlo Sacco oto publicity kere anoda bonbe anyo ni giganto services kosi ay gama teso kay lamare busha kera kere Kanuka TV East Martin Opolo Kokumi District.